što govorio si meni, sada mi je puno jasnije. U životu ti je tako, neko shvati prije, neko kasnije. Prolazi sve, al moja ljubav nikad ne. Rekao si, nema toga što ti neću oprostiti. Znam što ljudi kažu kad nas vide, kakav otac, takav sin. Ali sve što vrijeme dalje ide, mi smo nepobjediv tim. U životu svako za sebe bira. Дами и господа, добродојдовте во уште едно издание на мојот пат до успехот. И овој пат ви носам многу приказни. Оваа недела сакам да ви ја представам приказната на неверојатниот Желко Бебек. Човекот кој што најмногу го паметите по Биело дугме, но секако и по неговата соло кариера. Приказната на Желко Бебек во две продолженија. Јас сум Мишко Јонов, ве поканувам да останете со нас. Za život ne postoje škole, ali ti si stvarno dobar učitelj. Sinovi se posebno vole, Ma ti si meni otac, brat i prijatelj. prolazi sve, al moja ljubav nikad ne. Rekao si, nema toga što ti neću oprostiti. Znam što ljudi kažu kad nas vide, kakav otac, takav sin. Ali sve što vrijeme dalje ide, mi smo nepobjediv tim. U životu svako za sebe bira ljubav, sreću i bol. Da ti život tužne tonove svira, Ili da bude rock'n'roll. Rock'n'roll. Nisi sam, na to ti znam. Nisi sam, na to ti znam. Znam što ljudi kažu kad nas vide, kakav otac, takav sin. Ali sve što vrijeme dalje ide, mi smo nepobjediv tim. U životu svako za sebe bira ljubav, sreću i... Легендо, Ej, моја kako si почитување. mi? Добро ве најдовме во Загреб. Дали сте добро? Dobro mi došao. Добро ве најдовме. Како сте? Dobro, dobro Со- raspoložen. Со звоне гледам растурате, не сте застанати. Постојано сте на турнеи. Неверојатна приказна. Драго ми е што ќе видите дел од овој серијал Мојот пат до успехот. Овде сме во ваше мало, влегуваме и да отвориме вашата приказна. Така? Aha, Океј, одиме. ajde. Ајде. Nisi sam, na to ti znam. Željko Bebek, kako ste? Dobro, hvala na pitanju i hvala što ste ja izabran da s vama napravim jedan lijep intervju za moje prijatelje u Makedoniji. Па видите, ние ве чекаме во Македонија, претпоставувам некој можеби треба да ве покани и јас се надевам дека после овој интервју ќе ве поканат затоа што сте исклучително активни на музичката сцена. Pa je. Не се давате, дури и вашиот син Звоне. Вие сте постојано на турнеја низ Европа, дури последно видов и последно Австралија. Кога беше Австралија? Je. Prije 2 mjeseca. Како го наоѓате тој баланс, вашиот син и вие? Nema ništa ljepše. Се уште сте млад. Da, nema ništa ljepše nego kada imaš sina u kojeg od rođenja pa nadalje pratiš što će se biti s njim, što voli, što će raditi u životu, a jedan dan vidiš da je zaljubljenik muzike i kad se posvetio tome, ja sam onako malo pri sebi dozvoljavao da sanjam da će možda i na pozornici sa mnom jednog dana izaći i meni se zaista posrećilo jer Zvone sa 17 godina već bio na pozornici ozbiljan, Da. kao prateći gitarist, ritam gitarist i prateći vokal. A onda prije 3 godine kad smo spremali koncert u Areni u Zagrebu, onda je
zapravo on postao vođa benda i solo gitarist, vođa benda i pravi autoritativni vođa kojem mogu povjeriti sve ono što je važno da se uradi u pripremi velikih koncerata. A niste vi vođa bend, nego je Ne, Zvone. prepustio sam to njemu da on to muzički kako da kažem, uskladi sviju, da napravi aranžmane, da ti aranžmani profunkcioniraju. Bravo. Obzirom da je on završio tu glazbenu akademiju, rock akademiju u Zagrebu i završava i akademiju za produkciju. Tako da je dosta obrazovan, osim što je ambiciozan, što je talentiran i što je onako fini čovjek, fini momak. Kakov tatko, takov sin. Така беше. Дори и песна имате tako Da, napravljena. imamo pjesmu Kakav otac, takav sin. Je veliki užitak imati sina iz obitelji u bendu i zapravo svo vrijeme provodi s njim. Kako privatno vrijeme u kojem smo u studiju ili u našim hobijima, tako i na probama, tako i na pozornici, putujući širom svijeta. Заедно живеете или не? Да. Да? Da. И On još разговарате... uvijek ima 22 godine. Dobro, и нон-стоп се разговара за музика или? Pa je, uglavnom, to je ono najljepše kada glazbenik, muzičar ima u obitelji nekoga s kime može ravnopravno razgovarati o muzici i nije prinuđen da traži neke teme da bi familija bila mirna, a ne da im budem dosadan sa uvijek istom pričom o muzici. Ovako mi imamo u familiji dobro ukorenjen ovaj posao. Moja supruga i majka je zapravo menadžer. Ona radi sve što je vezano uz posao moj i Zvone. Она зна цели распоред где, куда, Sve, како... ona sve rasporede zna, ona ih ispostavlja, ona komunicira sa svijetom. Ona ko hoće koncert Željka Bebeka, ona zove broj koji je već poznat od moje Ružice i dogovara s njim posao. Meni Zvon se samo najavi nekoliko dana prije gdje putujemo u narednom periodu. Мене ми е многу драго што и вие прифативте да бидете дел од овој серијал Мојот пат до успехот. Уште повеќе што јас тоа ќе го поврзам со вашиот јубилеен роденден. Вие за неколку дена славите 80-ти роденден. Je. Вечно млад, како се чувствувате? Lijepo to zvuči, vječno mlad, ja. U svakom slučaju, učinio sam jednu veliku stvar za sebe prije 20 godina. Uvjeren sam u to. Bio sam strastveni pušač. Prije 20 godina i više, 22 godine sam preko noći, kad se Zvone rodio, odlučio da ću baciti cigarete i supruga i ja. Zato da beba koja je stigla iz rodilišta u kuću nije prinuđena disat nikotin. I tad smo bacili cigarete i supruga i ja i više nikad ni pomislili nismo. I Zvone i Katarina odrastaju u čistom, zdravom stanu, zdravom zraku stanu. Балканскиот Мик Джегер, можем да кажам? Lijepo zvuči. Željko Bebek, времето на Биело дугме јас го делам со Željko Bebek и по Željko Bebek. Ќе ве вратам малку назад. Добре. Назад. Роден во Сараево. Да. Неверојатна музичка кариера, неверојатен багаж зад вас. Човек или уште како дете ве интересираше музиката. Пеевте, свиревте хармоника, свиревте мандолина, сакавте гитара, поучителот ви кажа тргнете се со таа мандолина. Da. Dobro, ja... Убаво е тоа кога се враќате вака наназад, кога правите еден рекапитулар на тоа. Da, prije 5 godina u vrijeme pandemije ja sam na ovom istom mjestu sjedio sa jednim prijateljem, novinarom koji je bilježio moju priču o mom životu. I tom prilikom se napravo nastana je priča koja se zove autobiografija. U toj biografiji sam se zapravo na vrijeme počeo prisjećati svega što mi se u životu dešavalo, kako u djetinjstvu, tako u vrijeme tinejdžerstva, tako u mlađem punoljetnom licu, pa onda bendovi koje sam svirao, pa naravno priča o bijelom dugmetu i sve ostalo. Sad mi je drago što imam autobiografiju, obzirom da svako malo sjednem i pročitam je ponovo, da mi se ne desi da sam nešto ipak... Пропустили? Ne, nego zaboravio. Заборави.
A u knjizi piše, dakle, pisao sam autobiografiju u ono vrijeme kada sam se puno stvari još dobro sjećao. Dakle, veliki užitak naravno je to da ima mjesto na kojem ljudi koje ja zanima mogu pročitati puno toga što sam u mom životu dešavalo. Pisao sam potpuno otvoreno. Živio sam u ono vrijeme u društvu koje je, mada je bio proklamiran kao humano društvo, socijalizam, ipak je bio pun kontroverziji, bilo je puno zagonetki u kojima smo živjeli. Ali evo, ja sam se toga sjetio, zapisao to u autobiografiju, pa kome je pravo, kome krivo. Ali od onoga koji piše autobiografiju očekuje se da kažem sve onako kako je bilo ili kako osjećam da je bilo. Zato postoji ta knjiga, a zato se ja, jer sam danas prolistao tu knjigu, sjećam svega onoga, očekuju da ćeš me možda pitati nešto iz najranijih vremena. Evo kao što je to. Da li sam u ranoj mladosti maštao o tome da ću biti muzičar i instrumente sam svirao. I točno je tako. U mandolinskom orkestru, pa u školskom zboru sam pjevao. Sam pjevao u crkvenom zboru. I pomalo sam osjetio potrebu da naučim neke pjesme koje su u tom trenutku prijale mojoj duši, mom uhu, mom mentalitetu i tako sam vjerovatno zauzeo ovaj put koji stoji i danas. To je da volim rock'n'roll, u mojoj mladosti je rock'n'roll nastajao i sve to što se oko rock'n'rolla vrti, bilo gitara, bilo bas gitara, bilo moje pjevanje, sve je to sastavni dio mene i u tome jako uživam. Rock'n'rollot je način na život, na življenje? Da, sigurno. Premda u osnovi sam rock'n'rollom zvao onako usputno vrsta glazbe u koja ima puno energije, koja ima vokal koji ima puno energije i to iskazane na onaj način bunta koji je vladao recimo na prelaznom dobu između lagane šlagerske glazbe koja je vladala svijetom prema nekoj glazbi kojoj su vođe crnci kao što je blues, pa iz toga boogie, pa sve to skupa u jednoj mješavini dobila je novi stil putem naravno novih likova koji su početkom 50. godina živjeli kao veliki umjetnici i onda su to nazvali rock and roll. I naravno da ako se time baviš u tom trenutku kad stvara se novi put kroz postojanje muzike i to stvorio se i novi način življenja. I ja pripadam tome stilu, nemam nikakva ograničenja, dakle sve u ljubavi, ljepoti, glazbi, energiji, slobodi. To podrazumijevam kao rock'n'roll i držim se toga. A to je i mantrата на rock'n'roll на некој начин. Да. Тоа е и она за кое што кога вие почнувавте со музика, практично бевте таа авангардна сила, ако можам да кажам, не бунтовна. Боје израз авангардна, да. И бунтовна, меѓутоа, еве, бидејќи вие сте подготвили со биографијата, да не ги редам јас групите во кои што вие како тинејџер практично почнувате. Да. И сето тоа како одите во Италија. Таа приказна во Италија ми е поприлично интересна, меѓутоа животот е крстосница. Своевремено одите и ве забележуваат, подите во Наполи, свирите така, па се враќате повторно назад. Немирен дух, уште како мал сте немирен дух или? Prvo, želja svakog glazbenika, posebno ljudi koji se bave rock'n'rollom, odnosno koji se bave instrumentima, pjevanjem i svime na taj način koji je bio avangarda u to vrijeme, jer su se raskidale veze sa prošlošću. Niko nije rekao da neka glazba prije nije bila dobra, dapače, bila je krasna, divna, ali nije više bila za trenutnu upotrebu, za trenutni doživljaj. U vrijeme 50-ih, kada se cijeli svijet nakon Drugog svjetskog rata mijenjao. U svim biografijama, kad čitate velika imena tih vremena, i Stonese, i Zeppelin, i Beatlese, i sve, to su sve ljudi koji su rođeni
malo prije drugog svjetskog rata, u toku drugog svjetskog rata ili netom poslije, su zapravo bili ljudi pozvani da povedu u nekom drugom smjeru. Tako je, to je ta avangarda. Da. Pa ako hoćete i Woodstock, Točno. ono što smo čitali. Od Woodstock, Janis Joplin do Jimi Hendrix, to je ta I Otto nova White sila. koji je u Engleskoj bio slika svijeta. Mi smo živjeli u jednom relativno zatvorenom društvu. Koliko god mi se pokušavali prisjetiti, dokazivati da je to bilo jedno otvoreno društvo u kojem smo mogli sve što smo htjeli. Nije tako. Jer milicija trenira strogoću i to se zna i to smo i pjevali. Jel? Da ne bude sve kako ja hoću. A rock'n'roll u svijetu, u poziciji demokracije, pravi demokracija, on je sloboda, on je to je pravac u kojem možeš sve reći. Pa dobro, i vi biste sloboda u to vrijeme. Mogu reći da je Goran imao malo više mudrosti i pameti nego što je to bilo emanentno svima koji se bave glazbom. Jer ja nisam bio sličan njemu. Ja sam sve radio zajedno s njim, ali ja sam više volio iskrenu priču ljubavnu. Ja? I ja se ni protiv čega nisam bunio. Osobno sam smatrao da ja postojim zato da nekome donesem radost i ljepotu kroz muziku. I uspjavate u to. Evo, i možda je to moj način da opstanem 52-3 godine profesionalne karijere, živjeti svoj osobni način, dakle, sloboda u onom smjeru koji ti niko ne brani. Dakle, ljubav se baš niko ne brani, dapače, otvaraju se mogućnosti raznih ljubavi. Ja sam konzervativac pa ne prihvaćam sve to, ali prihvaćam da to postoji i ta sloboda mora postojati. I сега некои опоненти ќе ви кажат, па добро, постои ли љубов или тоа љубовта ја измислија партизаните? Da, u svakom slučaju, ja strašno uživam u tome što sam bio dionik onoga vremena u kojem se moglo odlučiti da li ću pjevati ovo ili ono. Što je to što ja mogu pjevati, a ne moram. To je ta ljepota koju sam ipak proživio u društvu za koje nekad moram reći da je bilo stegovno društvo, da je bilo kruto društvo. Ali ipak sam tu slobodu izričaja imao. Moj način pjevanja nije način koji se uči u školi. Ne. To je emocija i to je energija. I to od prvih dana. Mogao sam, kako su rekli, da sam čak možda i kameleon u glazbi. Dakle, mogao sam se lako prilagoditi svakom autorskom zahtjevu kako da donesem na svijet ono što su mi ponudili. Pa mogu istovremeno pjevati Milicija trenira strogoću ili Selma ili Sanjao sam noću da te nema. Ili pristao sam biti sve što hoće. Dakle, to su sve različite stvari koje kad bebek donese, nose jedan pečat i tvrde za mene moji kolege da se ne upuštaju u neke pjesme. Jer kad to bi bebek mogao, ali nije to. Ja moram to na način koji je naučen, koji je doživljen jedan put pa ga se uvijek drži. Имате таа специфика во гласот. И ден денес, кога ќе пуштиме, ние точно знаеме кој е бебек. Каде е бебек кога е во прашање на Bijelo dugme. Ja znam da sam ja i kroz Bijelo dugme i kroz svoju karijeru od 40 godina zapravo donosio pjesme
onaj način koji ja osjećam, koji nije bio naučen, koji je jednostavno takav. Ja nemam uzore u pjevačima. Ja imam uzore u načinu postizanja slobode, načinu postizanja mira, načinu postizanja ljubavi. Govorim sve kroz glazbu. Ali ja ne mogu reći da je moj uzor bio Joe Cocker. Obožavao sam Joe Cockera. Volim Jaggera, volim Rod Stewarta, volim Zeppelin, da. I sve njene posebno volim Paul McCartneya. Dakle, oni svi imaju svoj način donošenja pjesme. Ja sam možda to iskustvo odlučio preuzeti. Moraš napraviti onako kako ti to možeš napraviti. Nikako uz pokušaje. Sad mi je ova pjesma koju bi možda mogao Paul McCartney, pa ću ja, kao Paul McCartney. Ne. Nije mi to palo napraviti nikad. Mogao sam pjevati jako visoko. Dakle, ja sam stvarno mogao pjevati Deep Purple ko ništa, jel? S lakoćom. Tako. Ali nisam odlučio da ja budem taj pjevač koji će biti kao da je iz Deep Purple, niti kao Zeppelina, niti kao bilo ko drugi. Odlučio sam da ja moram biti ja i da ću time postati naravno drag autorima i sad mogu biti različiti autori. Može biti Đorđe Noković, može biti Goran Bregović, može biti Miroslav Rus, može biti Branimir Mihaljević, Zrinko Tutić. Svi različiti. Ali pjesme koje sam ja otpio ponosom, njih nose onaj pečat koji sam ja htio da ja budem. Има една нитка која што ја споменувате цело време, а која што ми е исклучително драга, тоа е слободата за која што говорите. Да. Ќе се вратам малку подоцна. Кога ја споменавте таа поранешна држава, Југославија, за која што можеме да се дебатира и од уметнички, од филозофски, од политички дискурс. Но јас сакам да прашам, дали сараевчани беа тие креатори на се што е музика? Желко Бебек, Сараево. Карикирам, Дино Мерлин Сараево, не знам, Лепа Брена Сараево, Здравко Чорлич. Ne, Brena, ne, ali Zdravko Čolić, Nedro Kraljin, Kemal Monteno, Šta je to u Sarajevu? pa Žera, pa sve ovako, ja. Jednostavno, jedno desetljeće, recimo, jedna dekada cijela u ono vrijeme, od 65. do 75. godine, je bila vrijeme kada je najviše pobornika muzike gleda u tom nekom smjeru kako biti jedinstven. I sve ove koje smo nabrali su zapravo sve jedinstveni pjevači. Niko nema ko Kemal Monteno. Niko Zdravko Čolić. Jel? Ja kad sam ušao u cijelu tu priču, tu trku, ja sam smatrao da ja moram biti jedan od novih koji će imenom i prezimenom imati svoj put i ostati zauvijek. Tako da ja spadam u plejadu tih koji se pojavili u tih 10 godina. Stjecam okolnosti, to se desilo baš u Sarajevu. Kao što se u Engleskoj desilo u Liverpoolu. Evo, nije u Londonu, nego baš u Liverpoolu. Ja. Ovi ostali jesu u Londonu, kao što su mnogi u Zagrebu, Beogradu, Skopju, Ljubljani. Imali svoje načine, ali nešto malo poslije. Ali ono što se prvo desilo se u Liverpoolu. Kod nas u tom prostoru kojeg se zove bivša Jugoslavija, politički... Desilo se u Sarajevu. Sarajevo je bio Liverpool. Веројатно така требало да... To je takav trenutak, to je u zraku takav trenutak, takva prilika. Jer? Страшен багаж имате зад вас. Јас споменав неколку од групите во кои што вие пред практично да влезете во Биело дугме, кога така одите војска, па се враќате и останувате и вие повикува... Tako se slučajno desilo u razvoju vremena i u mom razvoju. Ве вика Брегович, вие влегувате во Биело дугме, тоа е од 74 до 84 и јас без разлика што за мене синоним меѓу другото е за Биело дугме и Желко Бебек. Така. Да, ја... Иако Брегович ги има сите оние, како велите вие, ние останавме шокирани кога отидовме во Америка, кога тој тајно го направи тој договор дека
името Биело дугме може да го користи, како беше таа приказна? To su posljedice odnosa u Bijelom dugmetu, ali sam čin postanka cijele ideje, cijele stvari, desio se još krajem 60. godina. Kad sam ja Gorana doveo sa predgrađa Sarajevskog iz nekog malog doma u kojem je svirao subotom i nedeljom matine, kao basist u nekom svom bendu, doveo sam ga u centar grada gdje smo živjeli mi kao već emancipirani sarajevski rock bendovi. Pa je to bio bend koji se zvao Kodeksi. I ja sam otišao na Kovače i rekao Goranu, ajde dođi, sviraj bas u mom bendu Kodeksima. To je 67. 68. Praktično vi ga otkривате Bregović. Ja sam ga doveo u svoj bend i nakon višemjesečnih nastupa u Dubrovniku preko ljetne turističke sezone, 69. godine, naišao je Italijan menadžer i rekao, hoćete li sa mnom u Italiju? I onda smo otišli u Italiju. I svirali smo u njegovom klubu Lučki Devico u Napolju, pa nas je on onda premjestio na otok Iskiju u ljetnoj sezoni sa prekrasnim klubovima, sa tisućama turista iz svih krajeva svijeta. Jer u tom trenutku Napolj i njegovi otoci u Capri i Iskija su bili centar turističkog svijeta. Naravno da se u svim klubovima svirala glazba. U jednom od tih smo svirali mi. Dakle, mi nismo bili na putu da kao sarajevski svirači odemo u Njemačku, jer bi tamo morali svirati narodnjake u klubovima i stopili bi se. Mi nismo ni pomislili otići u Njemačku. Nego smo prvu priliku da odemo svirati na zapad iskoristili kad je Renato Pacifico, tak se zvao, kad je rekao idete kod mene u Napolje. I tako smo se zapravo vjerovatno inficirali sa svim onim čime su odavno inficirani bili svi svjetski bendovi. Samo smo njih slušali, samo smo njihove pjesme svirali. Ja pjevao na poseban način. A što svirevte? Što pejevte togaš? Pa pjevali smo pjesme od Hendrixa, od Zeppelina, od Bee Gees, od Monkeys, od Beatlesa naravno, par pjesama od Stonesa, kad je izašao Honky Tonk po meni, pa smo je pjevali svaku noć u klubu. Airnace. Ali to je jedan uvod u sve da više nećemo skrenuti. Malo smo se razišli u Italiji jer... Sa Bregom? Ne, pa da, zato što nešto nije pasalo. Oni i Mića i ekipa iz Oki su imali želju da žive na jedan način. Ja na taj način nisam želio živjeti, šta god da je to bilo. Pokupio sam svoje stvari i otišao u Sarajevo. Par mjeseci iza su se vratili i rekli, ajmo praviti grupu. Napravili smo grupu Jutro. I nakon toga jutra smo promijenili ime u Bijelom dugme. Evo, to je nastanak svega. Esencijalno je nastan tako. Dobro. Znači, krajem 60-ih, pa kroz 70. 67. 8. da. A 74. smo dobili ime Bijelom dugme. A smo 72. bili Jutro. Da. Tad sam ja otišao u vojsku godinu dana i nakon povratka smo zapravo postali ono što danas znamo o Bijelom dugmetu sa trajnošću 10 godina. Pristao sam bit ću sve što hoće, evo prodajem dušu vragu svome. I ostaću samo crna tačka poslije ove igre, kad me slome, kad me mirno slome. Pristao sam bit ću sve što hoće. Pristao sam bit ću sve što hoće. Mislio sam da se zvijeri boje ove vatre koja trag mi prati. I to sam mislio, a sad nosim kako mi ga skroje, po meni se ništa neće zvati. Po meni se ništa neće zvati. Zabude sam, evo prestao da brojim, nemam kome da se vratim kući, nemam kome.
Dokle pjevam, dotle i postojim. Prijatelji bivši, prijatelji budući, prijatelji bivši, pamtite me po pjesmama mojim. Pamtite me po pjesmama mojim. Кој феномен е тој било дугме? Тој е некој социолошки феномен, затоа што ден денес кога вие ќе разговарате на овие простори, било дугме, празно место, па се друго. Кој феномен беше тој? Социолошки феномен е тоа? U svakom slučaju, prvo je taj čudni splet okolnosti. Да расчистам само една дилема. Многу во јавноста се говори како ова. Биело дугме, Здравко Чолиш, Лепа Брена беа државни проекти кои што мораше да постојат во таа Југославија за да има каде младината да го истура својот гнев. Дали е вистина тоа?